Oko 300 poljoprivrednika sa područja federalnog dijela Posavine blokiralo je saobraćajnice u Orašju, Domaljevcu i Odžaku. Traktorima su blokirali i granični prijelaz u Orašju. Kao općini Domaljevac blokiran je magistralni put prema Šamcu te put iz Odžaka prema Modrići. Poljoprivrednici kažu da od blokade neće odustati sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Tražimo hitnu isplatu 2014. godine, isplatu poticaja za 2012. godinu koji je ostao dug od nekih 500.000 maraka, izmjenu i dopunu programa koji je direktno štetan za Županiju Posavsku gdje su nam umanjeni za 30% poticaj. S obzirom da smo bili poplavljeni, smatramo da bi to trebalo još nas pomoći, a ne nas gurati u veću dubiozu i da se počnu rješavati odštetni zahtjevi za poplavljene.